Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Intumwa za leta ya Kinshasa n'izagari umutwe wa M23 zirasubira mu biganiro mu mujyi wa Doha muri Qatar muri iki cyumweru nkuko bivugwa na Radio Okapi muri Kongo Kinshasa. Impande zombi zirabasha kumvikana ku nyingo zirimo guhanahana imfungwa. Intego y'ibiganiro bya Doha byatangiye mu kwezi kwa kane y'umwaka no kugera ku masezerano yo guhagarika intambara burundu hagati ya M23 na leta. Gusa mbere yo kugera ingingo y'imfungwa zigomba kurekurwa n'umvikanwaho mu kwezi kwa kane y'umwaka intumwa za leta ya Kongo n'iza M23 zemereje ko bahagaritse imirwano. Nyuma ibiganiro byo kubwizanya ukuri kandi byubaka Doha ku buhuza bwa Qatar, ariko nyuma y'ibyumweru w'ikimwuka wongeye kuba mubi ndetse imirwano ya hato na hato mu ntara za Kivu ya ruguru n'Epfo irakomeza kugeza ubu mu gihe nta ntambwe ifatika yongeye guterwa muri ibyo biganiro. Radio Kapitali Gunganiro yavuze ko ibiganiro by'iki cyumweru bizibanda ku guhererekanya imfungwa, aho mbere impande zombi zumvikanye gukoresha Croix Rouge nk'uruhande rutabogamye mu kugenzura imyirondoro y'abahererekanya no gufasha mu gikorwa cyo kubahererekanya. Hagati aho umutwe wa M23 umaze igihe utozanya mu kwinjiza abarwanyi bashya barirwa mu bihumbi. Uyu mutwe nawe ushinja uruhande rwa leta gukomeza kwitegura intambara no gukora ibitero M23 igenzura mu Kivu y'Amajyepfo. Abasenguzi bavuga ko ari ubwoba ko intambara zishobora kurushaho kumera nabi mu gihe kugera ku masezerano y'amahoro bikomeje kunanirana i Doha. Hanyuma ikigo cyo muri Kongo Kinshasa gikora ubushakashatsi mu mikoreshereze y'amafaranga ya leta n'iterambere ry'icyaro Karere cyahishuye ko miliyoni zirenga ijana z'amadolari y'Amerika zagenewe abaturage bagizeho ingaruka y'intambara y'ikisangani mu ntara Chopo zanyerejwe muri 2022. Urukiko rw'umuryango w'ubumwe rwategetse Uganda guha Kongo Kinshasa indishyi ya miliyoni 325 z'amadolari kubera ibyaha by'abasirikare bayo bakoreye abaturage ba Kisangani kuva 1998 kugeza 2023. Yemererwa kujya yishyura miliyoni 65 buri mwaka. Muri Mata 2023 perezida wa Kongo Tshisekedi yatangije ikigega cyitwa Frivao kizajya cyakira amafaranga amwe kigashyikiriza imiryango yagizweho ingaruka n'ibi byaha kiganakurikirana ibikorwa byo gusana ibyangiritse Kisangani. Nyuma y'igihe gito kidakizaho Frivao hatangiye kumvikana amakuru ahamya ko amafaranga yagenewe Kisangani akomeje kunyerezwa, aho muri Minisiteri y'Ubutabera ifite mu nshingano imirimo y'iki kigega batunga urutoki. Muri Nyakanga umwaka ushize Constant Mutamba wabaye Minisitiri w'Ubutabera yatangije iperereza, ariko n'umushinjacyaha umukurikirana hafi kugeza ubwo nawe yagejejwe mu nkiko muri Nyakanga uyu mwaka ahamwa no kunyereza miliyoni 19 z'amadolari zateganyijwe ko bakagereza ya Kisangani azikuye muri Frivao. Raporo ya Karere muri Nzeri uyu mwaka igaragaza ko kuva muri Mutarama 2022 kugeza mu kuza k'umwaka ushize Uganda yohereje Kongo Kinshasa miliyoni 94.9 z'amadolari, harimo miliyoni 105 bagomba guhabwa abaturage ba Kisangani. Iyi raporo yahishuye ko muri miliyoni 105 abaturage ba Kisangani bagomba guhabwa nk'indishyi bahaye gusa miliyoni 2 zavuye muri Frivao. Yagaragaje ko biboneka ko arenga miliyoni 200 z'amadolari yagiye muri konti za banki z'abaringa. Iperereza rya Karere ryagaragaje ko nk'atariki enye Mutarama umwaka ushize miliyoni y'amadolari yahejwe kuri konti y'ikigo gito cy'ivunjisha gikorera Kinshasa cyitwa Click Change Salary, andi miliyoni 3.2 yoherezwa iki kigo muri Kamena uwo mwaka nabwo ku mpamvu zidasobanutse. Karere yagaragaje ibindi byemezo binyuranyije n'umwanzuro wa ICJ byafashwe na Minisiteri y'Ubutabera birimo kugura bisi ebyiri z'ababwite no kubaka ibikorwa remezo by'umuriro w'amashanyarazi Kisangani. Nyamara amafaranga yari y'abaturage ku giti cyabo. Mu bahawe amafaranga make naho hagaragaramo ikibazo kuko hari umuturage uvuze ko mu gihe ingabo z'Uganda zari Kisangani indege yafatiriwe kandi nta cyemezo yerekanye cyemeza ko kuko aratunze indege. Leta ya Kongo yasabwe gukora iperereza ryimitse kugira ngo abantu bose bagize mu kunyereza amafaranga y'abo Kisangani bakurikiranwe n'ubutabera bayasubizaho yakabaye ari. Nasimbukiye muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banditswe igisirikare cya Tanzania cyamaganye buri wese uri gushaka kugerageza kukijanika mu bikorwa bya politike mu gihugu, gisaba ari kugerageza gusubiza amerwe mu isaho. Itangazo ry'igisirikare ririmo ubutumwa bw'umusirikare ufite ipeti rya kapiteni mu ngabo za Tanzania wagaragaye mu mashusho kwa gatandatu asaba igisirikare gutabara igihugu kigafata ubutegetsi ngo buri mu manga mbere gato y'amatora. Mu kiganiro Kapiteni Charles Tesha atambukije amasaha 2 n'igice kuri YouTube kigakurikirwa n'abantu ibihumbi, yavuze ko ubutegetsi bwa Perezida Samia Suluhu Hassan budafashe ingabo zikwiye gutabara abaturage. Uwo musirikare ashinja barimo Jakaya Kikwete wahoze ari perezida gufatanya n'agatsiko k'abantu bakica Dr Paul Magufuli wamusimbuye. Kapiteni Charles avuga ko igihugu gitegetswe n'abandi bantu kandi badategetse mu nyungu za rubanda, ahubwo ari amabanda ari gusahura umutungo. Hadasobanuwe niba umusirikare usaba ko ingabo zifata ubutegetsi yaba ari we cyangwa atari we. Umuvugizi w'ingabo za Tanzania Colonel Bernard Masara Murunga yavuze ko batangaza aya makuru bashobora kuba barirukanwe mu ngabo bazira kwivanga muri politiki cyangwa se kwigira impirimbanyi. Ahamya ko ingabo z'iki gihugu nta nyota ya politiki zifite ngo nta muntu zishaka ko zikurira muri uwo mworera. Uyu musirikare Kapiteni Charles Tesha muri ayo mashusho ye yambaye imyenda y'abasirikare ba Tanzania barwanira mu kirere. Agaruka ku makuru n'ubundi asanzwe atangazwa n'imiryango nka Human Rights Watch ivuga ko nta bwisanzure mu gihugu, abarwanya ubutegetsi bageramiwe cyane cyane ishyaka Chadema ryanangiwe kujya mu matora ya perezida
kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Igisirikare cya Tanzania cyavuze ko ikirajwe ishinga no gukora akazi kacyo gakubiye mu itegeko nshinga ry'igihugu. Nyiri muri Tanzania ku wa mbere umuyobozi w'abarwanya ubutegetsi bwa Tanzania Tundu Lissu yatangiye kuburanishwa ku byaha by'ubugambanyi mu murwa mukuru Dar es Salaam. Ibyumweru bike mbere y'uko igihugu kijya mu matora ishyaka rye ryabujijwe guhatanamo. Lissu waje ku mwanya wa kabiri mu matora perezida aheruka muri 2020 yatawe muri yombi muri batakurikiranye ubugambanyi. Iki abashinjacyaha bavuze ko gifitanye isano n'ijambo yavuze ahamagarira abaturage kwigomeka no guhungabanya amatora ateganyijwe mu mpera z'uku kwezi. Lissu yari yahiye ko atazitabira amatora mu gihe hataraba imvugurura akomeye muri komisiyo y'amatora, avuga ko ibogamira ku ishyaka riri ku butegetsi Chama cha Mapinduzi rya Perezida Samia Suluhu Hassan. Iri ni ishyaka riri ku butegetsi bwa Tanzania yabona ubwigenge mu 1961. Lissu uyobora ishyaka Chadema ritavuga n'ubutegetsi yaratswe inshuro 16 mu nda, aruko ku rupfu mu gushaka kumwica muri 2007. Nta muntu n'umwe wigeze akurikiranwa ku nyuma y'ubwo bwicanyi. Ahakana icyaha cy'ubugambanyi muri rubanza, aho umwunganizi bavuga ko byari rwabishingiye ku mpamvu za politike. Biteganyijwe ko mbere abacamanza bumva ubuhamya bw'abatangabuhamya ba mbere ba leta nk'uko Chadema bitangaza. Mu itangazo ryo ku cyumweru Chadema yavuze ko umuyobozi wabo ashikamye kandi yiteguye urubanza byiteze ko rumara ibyumweru. Ubwo urubanza rwatangiraga, Lissu yavuze ko mwumushyigikiye bakubiswe kandi buzwe kwinjira mu cyumba cy'urukiko nk'uko umwunganira Jembura Kambore yabitangarije Reuters. Urukiko rwabujije itangazamakuru gutangaza iby'urwo rubanza imbonankubone bisabwe n'umushinjacyaha wa leta kugira ngo bahishe umwirondoro w'abatangabuhamya babo. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Mansiko Rigati Gachagua waza visi perezida wa Kenya yacanye umuriro kuri Raila Odinga ufatwa nk'ukuriye abatavuga n'ubutegetsi. Avuga ko ashobora kuba ubuzima bwe buri hafi kumucika, yibaza ikiruhuko arimo niba ari muzima akwiye kujya abona abantu bakamubona. Raila Odinga amakuru ava mu ishyaka RDC-M avuga ko yaba yaragiye mu kiruhuko mu gihugu kitazwi ku mpamvu z'ubuzima, ariko Gachagua basanga umusaza arembye merewe nabi bakabihisha. Bwana Gachagua yavuze ko Raila Odinga akwiye gukora nka Moi, ubwo bavuga ko merewe nabi ari perezida agaca amazimwe akigaragaza. Nawe ngo niba ari muzima nareke kwandika ko ameze neza ajyeho rubanda imuci ryera. Rigati Gachagua avuga ko ishyaka rya Raila Odinga ryandika ko ameze neza ubwabyo biterujije ku buzima bwe. Kuri we agasanga kubacirikisha kwa nyako ari ukujya abona abantu bakabona Raila Odinga atari mu gupfa nk'uko amakuru avuga. Ikinyamakuru The Kenyanizi cyane ko Gachagua avuga ko yifuriza ubuzima bwiza Muzehe Odinga ndetse ko yifuza kumubona 2027 ashyigikiye Perezida William Ruto akabatsindira hamwe uruhenu. Ishyaka ODM rya Odinga nawe yipa rya munsi yo ko bamaze iminsi baterana amagambo, aho yipiva ko Odinga batameze neza ko yarwaye arembye. Ishyaka rye ikabihakana ko ari mu ryerye. Umunyabanga mukuru y'ishyaka ODM avuga ko Gachagua nabo bari kumwe mu mashyaka ya opposition batangiye gukoresha ubuzima bwa Odinga nk'iturufu ya politiki kandi bazi ko ameze neza atanarwaye. Ko Raila Odinga amaze igihe ataboneka mu ruhame ndetse n'ishyaka rya ODM rigasubika ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 byarushijeho kuzamura umwuka w'igihugu ko uyu musaza w'imyaka iri muri za 80 yabamerewe nabi koko, ariko ishyaka rye rivuga ko ameze neza. Abamwifuriza kurwara abanyapolitiki baciriritse nka Rigati Gachagua. Nawe itangazamakuru mu Burundi rivuga ko riri mu kiragati kuko ryakumiriwe kujya gutara inkuru mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu i Bujumbura. Itangazo rikumira abanyamakuru mu nteko ishinga amategeko mu Burundi rivuga ko wemerewe kwinjiramo rufite uburondoko rudasanzwe rimwemerera gukurikirana ibibera mu nteko. Mu kwezi kwa 8 umwaka ibinyamakuru byigenga byakumiriwe gutara amakuru mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi. Bijya gutangira abanyamakuru bakuye ku rubuga bahererwagaho amakuru arebana n'ubuzima bw'imirimo y'inteko ishinga amategeko ya buri munsi. Mu kwezi kwa 8 nabwo babujijwe gutangaza byabo gukanya imirimo y'inteko ishinga amategeko nta bisobanuro bahawe. Umwe mu banyamakuru yavuze ko abadepite buri gihe bagomba gukorera abaturage babatoye, agasanga kubuza abanyamakuru kumenya ibyo abadepite bakora ragahuma munwa. Umujyanama w'inteko ishinga amategeko y'u Burundi aherutse kubwira ba nyiri ibitangazamakuru ko kujya gutara inkuru mu rwego bizajya bisaba ikarita idasanzwe, ariko bavuze ko ari ukubagorera ubusa ngo nta makarita adasanzwe abanyamakuru y'igihugu kigitanga kandi yashize igihe bemeza ko ari ukubakumira. Abanyamakuru bavuze ko ari gahunda yo kuniga itangazamakuru cyane ku mujyanama w'inteko ishinga amategeko yanabateye ubwoba ngo babwiye ko umunyamakuru uzatangaza ibidashimishije umudepite cyangwa umusenateri azabyirengera ku giti cye hatarebwa ikinyamakuru akorera. Amakuru avuga ko abadepite n'abasenateri bashaka ko ibyo bakora bitamenyekana bagamije guhisha rubanda kuko yemerewe ibinyamakuru bya leta gusa gutangaza ibyemerijwe mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikira muri Uganda. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe umunyapolitiki Dr Kiza Besigye ufunzwe muri Uganda yandikiye umucamanza uburanisha mu kirego cy'ubugambanyi ku gihugu akurikiranweho, amubaza impamvu mu cyumweru gishize yamwimyije mu rubanza rwe yitwaje ko yunganiwe musaba kumwereka itegeko yakurikije amubuza kuvuga. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko Bwana Besigye yandikiye umucamanza Manuel Baguma amwibutsa ko yamuvukije uburenganzira bwe nk'uregwa kabone n'ubwo yunganiwe n'abanyamategeko 10. Umucamanza yavuze ko niba uregwa ashaka kugira icyo avuga yabikora mu nyandiko akazasubizwa. Dr Kiza Besigye yatanye kane kose ashaka kuba perezida wa Uganda agatsindwa na Perezida Museveni. Mwibaro yandikiye umucamanza aramubwira ati uko nshatse kugira icyo avuga mu rubanza rwanjye ngiye nkwanikira ngategereza ko uzansubiza nayo mu nyandiko. Uru rubanza ntirwazarangira
ariko humura ntacyo ndafunzwe ntuye muri gereza ya Ruzira. Mu ibaruwa yandikishijwe ikaramu Bwana Besigye yabwira umucamanza Baguma ati ntacyo ugomba kunyereka itegeko rivuga ko kuba nunganiwe ntemerewe kuvuga mu gihe ndi kuburana, urinyereke ntacyo njye nigenderaho apana imyanzuro yo mu kirere nk'uko mbitekereza. Mu cyumweru gishize cyiza Besigye yazamuye ijwi mu rubanza rwe ko afite inzitizi ashaka ko urukiko rufataho umwanzuro. Umucamanza Baguma mwanzuro n'aba ko temerewe kuvuga mu rukiko bavuga bunganizi be gusa. Abunganira Besigye bagaragaje ko umwanzuro wo kubuza kuvuga mu rukiko bunganiye nta tegeko rero ribyemeza, bagaragaza ko umucamanza ashobora kuba yarafashe uruhande mu rubanza rwa Kiza Besigye ruzakomeza tariki 8 mu rukiko rukuru rwa Kampala, we kuri wafungiye muri gereza ya Ruzira. Muri Afrika kuwa gatanu mu cyumweru gishize mu murwa mukuru wa Bangi wa Central Africa, Dominique Desire Elinone, perezida w'ishyaka riharanira demokarasi n'agakiza ka Rwanda, Marche pour la démocratie et le salut du peuple, yatowe muri yombi ageze ku kigo gineye cya Bangui ni muri Repubulika ya Central Africa. Uyu munyapolitiki wahungiye mu Bufaransa kuva 2022 uhoze ari impuguke mu bijyanye n'itegeko nshinga mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, azwiho ko yararwanyije ivugururwa ry'itegeko nshinga ryo 2016 nk'uko ishyaka rye ribitangaza ngo rirahunze igerageza ryo kumushimuta. Ifoto rye ngo ryateje ibibazo byinshi mu gihugu nk'uko inshuti z'amagara zibitangaza. Dominique Desire Elinone yahisemo gusubira mu gihugu kugira ngo asubire mu mwanya wo kuba umwarimu w'amategeko rusange muri kaminuza ya Bangui, akabikomatanya n'imirimo ya politiki nka perezida w'ishyaka ritavuga n'ubutegetsi MDSP. Ariko nk'uko iyi nkuru ya RFI bivuga, agikanagiza ikirenge ku butaka bwa Central Africa ku kigo cy'indege mpuzamahanga cya Bangui yahise atabwa muri yombi, abanza koherezwa ku biro bikuru bishinzwe kurwanya ubujura, ariko afungiye mu ishami ry'ubushakashatsi n'iperereza. Amakuru ava mu begereye iri shami yemeza ko afunzwe neza ameze neza. Biteganyijwe ko uyu muyobozi w'abatavuga n'ubutegetsi ashyikirizwa ubushinjacyaha ku wa mbere nk'uko amakuru aheruka gutangwa n'abamwegereye bitangaza. Umuryango we n'inshuti barakurikirana hafi iki kibazo kandi bategereje iva mu ibazwa akoreshwa mu bushinjacyaha mbere yo gufata icyemezo cyo gushaka cyangwa se kudashaka umwunganira. Kugeza ubu impamvu zatumye umuyobozi w'abatavuga n'ubutegetsi muri Central Africa atabwa muri yombi n'ibyo aregwa ntabwo biramenyekana. Reka nsoze mabwira ko Sebastien Lecornu wari minisitiri w'intebe w'Ubufaransa yeguye kuri uyu mwanya nyuma y'iminsi 27 mu nshingano. Itariki 9 Nzeri umwaka nibwo perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yamugize umukuru wa guverinoma asimbuye François Bayrou nyuma y'uko inteko ishinga amategeko imutakarije icyizere. Ibiro bya perezida w'Ubufaransa byatangaje ko Emmanuel Macron ku wa mbere tariki 3 Ukwakira aribwo yakiriye ubwegure bwa Sebastien Lecornu. Uyu mugabo w'imyaka 39 y'amavuko ku cyumweru tariki 5 ku kwezi iri yashyizeho guverinoma ye ndetse ari ku inama y'abaminisitiri ku mugoroba ku wa mbere. Birakekwa ko iyegura rye ryatewe n'uko yashyize muri guverinoma atakiriwe neza n'amashyaka atavuga n'ubutegetsi ndetse yigira kumubirindura. Jordan Bardella uyobora ishyaka National Rally Party yari yavuze ko Sebastien Lecornu bisobanutse azegura cyangwa se agatakarizwa icyizere. Abaye minisitiri w'intebe w'Ubufaransa wa karindwi ku ngoma ya perezida Emmanuel Macron ndetse n'uwa gatanu mu myaka ibiri. Politiki y'Ubufaransa iragira muri iki gihe aho perezida Emmanuel Macron nawe ubwe byagaragaye ko 60% bamutakarije icyizere. Naho umutwe w'amazi ku cyumweru hakanye amakuru yanyuze mu binyamakuru avuga ko witeguye gushyira intwaro mu maboko y'inzego mpuzamahanga mu kubariza gahunda y'amahoro ya perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump igamije guhagarika intambara. Amakuru yari yatangajwe mu gitondo cy'uwo munsi yemezaga ko Hamas yemeye gushyira intwaro zayo mu maboko y'urwego ruhuriweho na Palestine na Misiri ndetse yanabimenyesheje Amerika. Hamas yahise ibyamaganira kurivuga ko ari ibinyoma bigamije kubeshya rubanda no kuyobya ukuri. Ita amakuru yatangajwe nta shingiro afite, agamije gusa gusibanganya umwanya twicayemo no guteza urujijo mu bantu. Ku wa gatanu tariki 3 Ukwakira Hamas yari yemeje icyo cyo gahunda ya Trump yerekana ko yiteguye kurekura abanyayisiraheli bakiriho, yafasheho imbohe ndetse n'imirambo y'abapfuye, ariko ntacyo yigeze bavuga gushyira intwaro hasi. Umwe mu bayobozi bakuru ba Hamas yabwiye Al Jazeera ko intwaro zakirwa mu maboko y'igihugu cya Palestine nikimara kuboneka kandi uzajya ategeka Gaza azaba afite intwaro. Amagambo y'umugabo agaragaza ko Hamas yiteguye guhita yegurira undi wese intwaro zayo mbere y'uko igihugu cyabo kigira ubusugire. Hamas yafashe abantu bagera kuri 150 bunyago mu gitero cyo ku itariki 7 Ukwakira 2023 mu majyepfo ya Isiraheli cyahitanye abantu n'ibihumbi 200 bituma Isiraheli itangira igitero gikomeye muri Gaza. Hamas igiye kuba ifite abantu bagera kuri 50 ariko hakabamo n'abapfuye.